Idngan ditama, om di tanak, om di spiritu tabitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datakaw, om iko ginaban di kiningan, om iko pisan di spiritu tabitua, miyampay no Diezu sa viavi. Om miyampay di sunduvan no, tapi naik ko ngabi. I tadaw minggu na bay no. Kadbo nga padam iso, timpu tomod. Obi takaw na kiningan, do iso o pihiyon da toko. Isay o pihiyon da toko. Tadi semono kibada kontingan teko kabahingkangan da toko. Tadi atagakan toko do kahansanan. Tadi mogidu toko mantadi ketumbazan da toko. Tadi kanono makiampun toko do kiningan. Isontop di kamungkangan toko iaw toko ohi kumadis do. Kanaw mga kundodo so ngabi da toko kapapatonda na gida toko sondi da mamalamay di katapatan tahom lati tabitwa. Mga kunso day di kiningan tabakas day Diozu ay tapinay ngabi do nakapamidaw sa zokozo id pamusavan ngabi ko idbos ngabi ko. Idunu inayman ko. Idunu iaw ko na ngazan damimang. Maza da hasa ko. Maza da hasa ko. Maza da hasa ko tagazokozo. Itinapogi. Dumakin siyanzo di Mary. Iobitwa pointi hambus hahangay. Sabi abi ditasab sang tingabi. Diezu tapi nay ngabi. Do sumambayang montok dago. Doy di Tuhan kiningan datoko. Kikosyanan na dadi datoko kiningan tabakas. Mamuhiyong dadoso ngabi datoko. Amagabit datoko doy kaposizon sa lajul. Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kabuntugan day di kiningan, idi takabas kozo, pibabasan day tuhun ngabi tangabasi kogi ginovo do idtana. Mga zo zikay diyaw, munang kuaw gigina zikay diyaw. Sumamba zikay diyaw, mambantug zikay diyaw. Manak zikay diyaw do kapanong katahwadan ngabi. Montok kabuntugan no tagazo, Tuhan kiningan, Laja poin surga, oy kiningan tama tabakas. Tuhan Jesus Kristus, tanak nanak tontayson, Tuhan kiningan, domba di kiningan, tanak di tama, mongido ko di doso, ngabi di pamagunan, kosyanay da idagay. Mongido ko di doso, ngabi di pamagunan, toy mo o sambayang sa. Pino ikaw ko da idi abananan di tama. Kosyanay da idagay. Tu izizyaw no iiso tabitwa. Izizyaw no ituhan. Izizyaw no itakavas kozo. Jesus Kristus, miyampay di Espiritu tabitwa. Idi kabontugan di kinaingan itama. Amen. Kano sumambayang. Oy kiningan mamadadi di pamusavan ngabi di ongohi do umiso id iso tudu. Onway no ituhun ngabi no do guminavo do nunu panu anu do humizab do nunu don diyon no. Do itanga di au kotontuan ngabi do iti pamagunan. Ginavo dagay, ginavo ngabi dagay, poingyot na da id dinotizonon, idnombo wakon sikan totopot do oyum. Mazadi Tuhan sa Jesus Kristus tanakno. Imamama siya mamalinta miyampay diyaw, idi kapisan di Espiritu tabitwa. Kinaingan montok so hihinaid ay so kapupuson.
Pembesan mantad di buk di Joshua. Minadibong Joshua di sabi suku tinau di Israel di Shechem. Tadi hobono di sido i memohoingon i buan ngabe i membisala ngabe i tangaba adat di Israel tuminindapo ziho sendi di dumbangan di kinaingan. Dari minabo si Joshua dan sabi di Tuhan. Nung au kau menempuan di Tuhan. Pemihik no, da tadabay no, da isay kahizaban Diozu da menempuan. Ipo toy kinaingan ngabi i tinempuan di takyaki ngabi Diozu. Doi hu id sobong di babang. Toy i kinaingan ngabi. Di Tuhan ngabi da amor. Isang ano di titana isonon Diozu da babay no. Montok daga kahuminanku menempuan sikai di Tuhan. Suminimba i Tuhan ngabe. Aisoy atag dagay da mamazada di Tuhan kinaingan da toko menempuan da kinaingan ngabe subay. Da kondi naku ka i Tuhan kinaingan da toko i menagawit da toko di takiaki ngabi da toko do huminabus di tanah da Egypt di hamin di ko di panan i pinakalaja da kay mazan ngabi noikot ginazo da di dumbangan da mata da toko minanampasi da toko da po ompus di lahan pinamanan da toko paingamong di sabi bituhun inotahiban da toko da minamanaw. Izikoy nga menempuan na gidi Tuhan. Tu isidono, ikinaingan da toko. Ibos di Tuhan. Ozo kasimbahan, unonomo o mintangay no, do abase i Tuhan. Unonomo o mintangay no, do abase i Tuhan. Mga zozowi di Tuhan da di sabi timpo. Kazan di sido tamoy mo id munungku. Di Tuhan da makiazo may kaduduvoku. Itong huduk kongo may onsiko. Uno na mo mintangay no da abasi i Tuhan. Tabingudan di Tuhan itangalat da mangumbak da kandaman Diyoho mantad di tanah. Tumagubang i Tuhan da mintong da di tongatuhid makinongoy sido da kapikinsianan Diyoho. Uno na mo amintangay no da abasi i Tuhan. Mamahoy Diyoho makinongoy i Tuhan manambasi Diyoho da di sabi kondasan Diyoho. O samok i Tuhan da di nangombakan ginabo, i nangatuo o sunduban tempo sizoni di sido. Una na mo amintangay no da abasi i Tuhan. O gumo i panginaman di Tuhun totuhid. Nga mantad sabi abidi da tempo sizoni di Tuhan isido. Tamangani di sido o sabi abi Tuhang di sido. Aiso may tongo iso di Tuhang habi di sido do otipu. Uno na mo intangay no do abasi i Tuhan. Kalatan o magobit do kapatazon do di tangalat. O kum i angabazatan di tabasi. Tabusan di Tuhan i kadudubo di supong ngabi daw. I ngabi humosok i di sido au may okum. Una na mo intangay no, da basi i Tuhan. Pembasan mantad di suat di Sancti Paul da di Tuhun ngabi da Ephesus. Imang no pakiaha da tiso tiso da di kabingkimazan da di Kristus. Apatut isnaban ngabi da mamantang di sansabang ngabi Diyo,
miaga do mamantang ziho di Tuhan, tu do i Kristus no, i huguan di eklesia, o madampasi di do posonginan i. Ingka nage, i sansabo, tu huguan di sinaban daw. O miaga di eklesia tu humusuk di Kristus, ingka nage, dapatut o sinaban ngabi do humusuk di sansaba ngabi diho, doi sabiabi. Apatut i sansaba ngabi do guminabo, do sinaban ngabi diho, miaga di Kristus do guminabo di eklesia, huminubuk daw sendi montok do sido, do mamadadi do sido do bitua. Dinadi di sido do sido da bakas, maza do minomohyung do sido, do dibaik miampai kototo do bos ngabi. Moy do ontok nopo di onwo di sido do sido, do daw sendi ngabantuk di do sido. Miampai ay solongot, toy kuludut, toy onunopo i miaga dino, nga abitua ay sohasa. Ingka nagi, domo siti i sansaba ngabi do guminabo di sinaban ngabi diho, miaga do guminabo ziho di tinan ngabi diho sendi, tu i kusay, do guminabo di sinaban daw nopo, nga guminabo daw sendi. Awi insan o tuhun abazatan do tinandaw sendi, nga bakanan daw i, tamangan daw i. Minono, i kalalahan di Kristus do menoina di eklesia. Tu tinan di sido i, zatokono, i bogizan ngabi sangimpasi di. Montok sebab ditino, domo siti tong kisadan di kusay izama daw, mizina daw, mimang no among di sinabahan daw, mino po duvodi nga ada di i do iso tinan. Gumu o kagampitan do misterium diti, nga mabozo do kagampit iti do di Kristus di eklesia. Ibos di Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bos ngabi nunapo nga sunduban oy Tuhan, komposisyon ngabi kiba do diaw di abal do komposisyon selajul. Haleluya, haleluya, haleluya. I Tuhan miampai dia Zoom. Pembahasan di abal tavasi, tabitua sinuat di John. Bantugan dari diau ay Tuhan. Kapangan na po do makinongaw di kotulan di sido. Kokomoy do ugama. Ogumo di tutumanod ngavi di Jesus minabos. Au i atanan o bos diti. Ingkuan na di o isay no po do kanu manay mo diti. Paingi ho i Jesus do mimbolotok i tutumanod ngavi di sido. Kokomoy diti po bos no. Kapaun tingaw na ako diyazu iti. Ingkuan nung kakitoko di tanak do tuhun do minsavat kuma det nombo haid isido. I spiritu i manak do kaposizon i ton sinopo nga aiso i do patakon. I bos nga vinobos ko do diyazu no po nga sunduvan kaposizon nga vi i. Nga kivavokon diyazu i au otumbazan
Tunayhan no hide di Jesus, i sontob au ngavi no tumbazan. Isay i popotobus may disido. Pati ang busay no disido do minabos. Iti no do no kuo tu mabos so diazu do aiso sanguhon kanu mikot day dugo. Sa hagingaw pakabasaon di tama isido. Opo nga po iti, o gumo di makiki iya ngavi disido do tuminong kizat disido. Tuminod do mugad miyampay disido. Na di po bos no i Jesus, da di opodom duvo. Ingkwa kau iziazo, mogido kau nagi nangko. Suminimba, i Simon Peter, Oy Tuhan, da di say di o pakazan dagay. Kiva do diaw di abal do kaposizon sa lajul, otumbazan zikoy. Koy ho zikoy do izyaw no isanguhon tabitwa di kinaingan. Iyabal tavasi di Tuhan. Tapi na ko ngavi. Kiva di post nakita ko ho Facebook. Mungkin dati nunu ipinabos di tanga tiagak pada jasari. Iso kagazat ginavo ko na po nga. Hidup adalah satu perjuangan. Kiva dati suvai datakaw da mabos. Hidup adalah suatu perjalanan. Kapasizon na po nga iso pinanaw, teko pamanan. Nga muntok daga tapi na ko ngavi, pamusavan ko sandi personal reflection. Kapasizon na po nga iso pihi. Hidup adalah satu pilihan. Jadi mamihit ako, muntok na iso ketentuan. Memilih ataupun membuat pilihan, membuat keputusan. Onu imangan, teko onu ino-onuan datakaw. Jadi, pihit di keputusan na po nga memerlukan no pengorbanan. Teko, onu ikamazon takaw da bukan. Jadi tapi na ko ngabi, vit ko Jesu da mamondom sontab di navazan takaw sandi personal reflection takaw, personal experience takaw, ano inavazan takaw sandi. Jadi, muntok daga tapi na ko ngabi, mimang mamihi tayo magano do kaputusan, tayo ketentuan na po nga paling masusa. Muntok daga, ikakalso po do pangkaladya. Miyampay da palinta. Ki hizab do sumuang do seminary. Duvo apihi, itamay maondom ko. Kaladya, kano da usin, kiva do gaji. Tay ko, dumadi da father, ay sa gaji. Nadi piyondom-ondom ko, tawi na po di nga, ingka di patutuka ko kita dia zubabay no. Na dadi zo the father. Dadi muntok dia zo tapi naik ko ngavi. Sontob di nakasavo. Paingko ako dati do minamihi kapamahavan da kinengan muntok dia zo. Ingko ako magyum kanangan dia zo. Teka, pasangan dia zo masing-masing. Jadi, memang memihit ako. Muntok na
kamuhakan teko iaw po nakasavo ngavi. Ingkuwa ko da mamihi i career dia sudah babay na diti. Ogumo, tumazan sa ogumo i career dia su nagampot dati i iman-imanan dia su teko i pamanan teko dalam proses berfikir mentok do iso do ketentuan. Dari tapi naik kong avi migadin bos ko ditunu ang tan ko Yesu da mamondam mahik toko i bos da kinaingan inongol toko ditinu. Isay o pihiyon da toko. Isay o priority da toko. Dahil kaposizon da toko. Nadi ongol toko iabal tabasi ditinu. No kwa tu mimbolotok itu tumanod ngavi di Jesus. Nung intangan toko ano koza o sabab do kami diho teko nakuha to mimbolotok isiho sabab no au isiho do patay mo nuno ipinabos di Jesus. Inong au takaw nagi ipipiyang minggu nakatahib. Izaw ilauti mantad ituminun mantad da surga. Isay no po mga kando tonsiku o manginom da zako. Pangizan isido day dago izaw idaw. Kadi Jesus kanumay isido do kaposizon salajul. Dadi nung anuan toko teka we take it literally. Miga kozo do cannibal toko. Tapi anu kamazon di Jesus na po nga i Eucharistia tabi ito. Itinan zahat di sidoson di nadi mentok na toko tapi naik kong avi. Teka nung tanudan toko i abal tabasi bos tabi ito ada tanaw bayno. Nakasasi ituhun ngavi. Itu tumanod ngavi di Jesus sandi. Ano iniman di Jesus? I kapanampuanan di Jesus minamohingos do tuhun ngavi. Pinapay do datang bivo ngavi. Nadi ituhun sandi nga minokiano di Jesus do takanon. Nadi nonuan isiho do takanon itino i kapanon tudukan. Apoy tahangan di Jesus. Umadi tuhun ngavi itu tumanod ngavi di sido. Isido sandi i patakon di sido teko ipinatat da kiningan itamat di sido. Mentok no do kapanam posizan do pemagunan. Nadi mentok do toko tapi naik ko ngavi. Kibadati abazan teko api manan toko izaw sandi nga api manzaw iti abazan kunagi id kapanampuanan ko da babay na diti. Mimang napuano takaw da kaubasanan. Teka ano ikamazan takaw da adat. Samono kivaan nagidi papoy ho dago mungkin na sharing pabagi dago. Au kawasa itia. Ka moho hoing kadi ho da papoy ho dago. Nga man kugya uwato. Nakuwa to au kawasa. Jadi mesti onda man takaw tapi naik kong abi nakuwa to au kawasa. Mesti kibada sabab. Akon ko tanu dan takaw na po. Akon ko simple tumanod takaw na po. Au kawasa, au takaw kalati. Jadi nung au takaw kalati tanu dan takaw au pakabasaon ingkuwa takaw di mamanaw teko move forward. Ingkuwa takaw da ain vaguvan habinakozo katumbazan di natoy mo takaw. Jadi
Mega di nak bos ku di tino tapi naik ko ngabi. Katanun to kau dati nga ipabaw gizon kuba bay na diti tapi naik ko ngabi umat Yesu iso nagi pihi sama ada monoimo teko autoimon. Mega nagi di Jesus. Au isido na menonsog. Au i Jesus da memaksa da tayo isa da toko. Kiba da ko panantudukan kapangajalan di sido. Memang ontingaw toko sengyan do. Apiyo manan toko teko kawaza teko terganggu. Id kaposizon da toko memang au toko katay mo teko susah toko da manay mo ano kapangajalan teko kapanantudukan di Jesus sandi. Isa o pambitanan teko contoh usin teko pinuavangan. Ingko toko da mamaguna di pinuavangan da toko. Usin teko pinuavangan okon ko sangano da toko. Ano ka di Jesus pobogizon kuma di tonga masikin. Ngavi memerlukan. Tetapi samano okikit toko au toko kano do papabagi. Tadi ondamon toko tapi naik ko ngavi iso pambitanan pembasan itadaw bayno. Miaga di ongo toko pembasan ko iso Joshua. Ingko Joshua kasasian di sido sondi. Ano ka di sido da minabos kuma di suku tinaw nga bido Israel. Nung aw kau menampuan di Tuhan, pamihino do tadaw bayno do isay kahisaban Diyazu da menampuan. Ipotoy kiningan ngavi itom tinampuan di takyaki ngavi Diyazu day huid sabong di bawang toy ikiningan ngavi di Tuhun ngavi do amor isangano di titana izonon Diyazu da bahabay no. Nadi ikasosian di Joshua sondi. Ano ka di sida montok dago kahaminanku menampuan zikoy di Tuhan. Katanud nagi Tuhun da Israel. Ano ka di ho? Ay so atag dagay da mamazada di Tuhan kiningan da toko menampuan da kiningan ngavi suvay. Jadi mega di kamazon ko ditino tapi naik ko ngavi iso pihi montok da toko dan kapasizon da toko. Sama ada memang toko kawasian. Taiko sebaliknya. Jadi pembahasan ko duvon lagi Sancti Paul. Pinapoyho da toko minamaguna isido da iso pambitanan. Taiko ano ikamazon da toko da perumpamaan pisasavan. Paingko Jesus sandi ohi kuma dituhun di sido. Sebab manak isido da posizon. Mamagi isido da ginaban di sido. Isido huguan da toko. Iso toko na po nga katinanan di sido. Nagi ipambitanan di sido. Kumado savo, san savo. Teko savo sinavan. Paingko duduvo savo sinavan. Diti do kapisan, united, kesatuan. Ingka nagida, ingko toko, teko kapisan toko kumadikiningan. Dadi tapi naik ko ngavi, insan po, minggu dabay na diti, bitoko, daid pamusavan na toko. Isay, pihiyon na toko. Isay priority, daid kapasizon na toko. Andamon toko da, ano ihozon toko. All to Jesus, I surrender.
patakon toko nang ko ngavi isabi-abi da toko. Tay ko ano kamazon do, I have decided to follow Jesus. Natanud toko nang ko tay ko ingko po tapinay ko ngavi. Tadi kanono misa tabi to aditi Jesus itamoy mo do magahap da toko kumadis do imanak do kaganapan kumanda toko manak do takanon manak do kapanon pasizan kumanda toko maza no do itinan omza disido itaymon toko kanon no kuma di Jesus do id o Eucharistia tabitua diti. Tapi naik ko ngabi, kanon no, pain samato toko katumbasan na toko. Katumbasan so it iso kiningan itama tawakas mononodo do tavan om tana do savyavi konunu okito om au okito. Katumbasan so it iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak tantayson nanak di kiningan nanak ditama do paguhu sa viavi umul. Kiningan mantad kiningan, tanabaw mantad tanabaw. Kiningan totopot mantad kiningan totopot. Nanak okon ko tinodo, sompimion si miyampay ditama. Maza disido o sa viavi do na todo. Montok datokaw tuhun ngavi, o montok kapamasuzan datokaw. Suminandot isido mantad surga. O maza di spiritu tabitua, nadadi tuhun doy di hahangay Mary, om nadadi do tuhun. Montok sabab datokaw do nakapapak id salib. Do id sibo di Pontius Pilate. Noon doso isido do kapatazon om nahobong. Om tuminungag vago ontok ditadaw kumataho. Id katanudan miyampay di buk do tong pitwa. Maninsabat isido da id surga. Om pinoikaw da idi avananan di tama. Mikot may vago isido, id kabontugan, da mambisala di sangimpasi om nangapatay. Om kapamalintan daw ay sa may kapupusan. Tumazan so id espiritu tabitwa. I Tuhan i mananak do kaposizon. I muzu manta ditama om ditanak. I miyampay ditama om ditanak do sambaon om bontugon may. I nakabos maza di profeta ngavi. Tumbazan so id iso eklesia tabitwa. Katolik om apostolik. Mga kunso do iso kapodsuan. Montok di kapohyangan do dawso ngavi. O mandadandad so di katungagan di nangapatay. Om di kaposison di pamagunan do mikot. Amen. Paposo do toko ipol id pambasan ko duvo do tadaw bayno. Do sa toko na po nga i kabongavi. Songin pasi di kotinanan di Kristus. Mamantad no di Kristus. O maza di sido o konuan do toko do kaposizon do id katumbazan. Inkano do kanono sumambayang do id sido montok di gunon kozo do toko. Susimban po do toko nga oy Tuhan kiba do diaw di bos do kaposizon. Oy Tuhan, kiba do diaw di bos do kaposizon. Doohi na da di Kristus i Eklesia. I huminudok daw sandi daw minambitua daw. Kanuno, sumambayang di Tuhan. Oy Tuhan, kiba do diaw di bos do kaposizon. I do Kristia diti, do inbagwan na daragay, i dandi dagay,
da di kinapudsuan do mamamasi mentok di Kristus nopo di pu ngavi di ketinanan daw. Kanono sumambayang da di Tuhan. Oi Tuhan, kiva do diau di bos do kaposizon. Do kita nada da Tuhun misasaba id pikinaban do sampi ohi deho da tiso tiso itanda do ginaban ay so gontob di Kristus montok di eklesia daw. Kanono sumambayang da di Tuhan. Oi Tuhan, kiva do diau di bos do kaposizon. Do oin ganan nada di pason di Kristus do kaposizon selajul ibinaba di Tuhun ngavi magigizon da di kahungguzan aiso kahansanan. Kanono sumambayang da di Tuhan. Oi Tuhan, kiva do diau di bos do kaposizon. Montok di angaba ngavi da di Bible kumalaja da mengimbukay di pinovangan di bos da kinaingan montok da Tuhun ngavi muang uang ginumu. Kanono sumambayang da di Tuhan. Oi Tuhan, kiva do diau di bos do kaposizon. Sumambayang toko montok diho semakit miampai telua COVID apadam sisam do maza dak sakadai do kutul ngawi diho nos ngawi paganakan kinovangan ngawi diho do ovid na da ziho da di kemosian da dumapus di titimpu da kesusahan. Kanono sumambayang da di Tuhan. Oi Tuhan, kiva do diau di bos do kaposizon. Kanono mikot do di Sankti Maria tinada toko makiano do sido da menampung do toko kuma di tanak do sido Tuhan do toko Jesus Kristus miampai sumambayang. Ave Maria, na penuh kada gracia, miampai diau ikinengan, obitua kaditanga di sabiabi tondo, omabitua ituba di tinanu Jesus. Sankti Maria, tina di kinengan, pakinsian ay sikoy, tutuhun ngabi mamidoso, da babay no untuk jam no kapatazon sa. Amen. Oi ama, pati hambusan si koy no, do auhi de di bos nu, tato tapot, do i titiu, do i katuvangan sa. Ukabono o ginabo sa, do magambit, di kaposizon i patunuzon nu, do tikid tadaw. Papoto do zikoy no daw, ontok i kom puvangan zikoy. Insa sama dai zikoy no, do ontok kapiuman zikoy, do asinduahan, id kahungguzan bu ano zikoy no, do kuma do ilpibabasan, iziziaw no, ika numanak, maza di Kristus, Tuhan sa. Azo ko na Tuhan kiningan, do sa bibinangon, tumaza na kabosyan no, nakatoy mo, zikoy di law titakon sa diyaw, tuvaditana, kalajada hongon, nga vida tinaw tuhun, dumadimay iti montok dagay, di law ti do kaposizon. Azo no, so hihinaid ikiningan. Azo ko no, oy Tuhan kiningan, do sa bibinangon, tumaza na kabosyan no,
Nakatoy mo sikoy dihing anggur takon sa diyaw. Tawadi ko vas anggur kaladya do hongon ngavi da tinaw tuhun. Dumadimay iti ditinumon do kasunduvanan sa. Azaw no sahihinay ikinaingan. Imang sambayang ay tapinay ngavi, do kahubukan ko dia ngavi, o tayo mo na dada di kiningan, itama tabakas. Tayo mo na di Tuhan, kahubukan da idhongan no, montok di kazan kabuntugan di ngandaw. Montok kabosyan do toko, di kabosyan do sa viavi eklesia tabitwa daw. Oy Tuhan, minamahantoy montok diaw sondi, do tuhun ngavi, maza do kapamogom pizan, maza di iso kahubukan nakatak do insan montok saviavi. Pavono dono, tabava si kozo do idagay. Sumambayang sikoy itak ngavi do pisan pibabasan id eklesia no. Maza di Kristus, Tuhan sa. Tuhan miyampay Diyosu. Pain sa vato o ginawang ngavit Diyosu. Kano manak, do ka pa ng katahuadan ngavit da di Tuhan kiningan da toko. Tataw tapot, do katunod katuhid iti kalajasa kapamasisan sa. Tamoy mo inambono po da manak, diyaw do ka pa ng katahuadan ngavit. Oy Tuhan, tama tapitwa. Kiningan tabakas kozo aiso kapupuson. Maza di Kristus Tuhan sa. Tumaza di misterium da Paska di sido. Napongo di sido ikay man kay mazan kozo. Maza di no do nakapapagabas sido dagay. Do manta di pakudo doso kapatazon. Mamahaw dagay da di kabontugan da babay no. Punganan no di do tinaw no pihi. Kapadrian pa ladya. Tinaw tabitwa. Tuhon ngavi montok kosonganuan no sandi. Dapapabal idnombono po di kaladyang havi no tindama. Tu no kapamohaw kodagay do humabus do tutubong kumaday ninavaw no sandi koy mazan. Homingkano, miyampay da tasab ngavi, huguan tasab ngavi, miyampay tikon ladyang ngavi, pamalintahan ngavi, miyampay sabiavi di magigizon ngavi id surga, kuasa ngavi da surga, humozaw sikoy di hozaw kapazan, do kabontugan no, miyampay aiso kapupuson, mga zaw sikoy. Abitwa, ituhan kiningan, do kakuasan ngavi surga. Tavan tana na pano do kabontugan no, kazan iditakavas koso, azaw isido imikot idingan di Tuhan, kazan iditakavas koso. Totopot abitwa ko oy Tuhan, itavud do sabya kabitwahan, itinapogi, do di zono do abitwa ititak ngavi, sumambayang sikoy, mazada papasondot di spiritu no day ditingavi. Miaga bohobaw humatu. Moy do adadida itingavi do montok dagay. Di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman potabuso isido nasaga kozo do suminuang din kon dasan daw. Minagano isido do lauti minanak do kapanang katahua dan ngavi. Minangakip di pinapatak di makikiiya ngavi daw mos bos. Onuo iti savia viko pangakan na diti tu itino itinan ko. Ipatakon may
montok Yesu. Idlahan megadi untuk napong imakan min sesedap. Nanu disido isasavan insan po da minanak daw kapanong katahuadan ngavi. Pinatak disido ide di makiki iya ngavi daw mos bos. Onuo iti savya viko panginum naman taditi. Tu iti no isasavan di zako. Iza di batos kababago aiso kapupuson patungon may montok di Yesu montok tagumo. Montok di kapohyangan do so ngavi. May na iti daid kaandaman dago. Katapatan tahom lati na katumbasan. Papabal sikoy do kinapatasan no oy Tuhan papatahang do kintungagan no gisom mikot ko vago. Itinapogi do maso sikoy mamalamay di kahandaman di kinapatasan kinatungagan daw takon sa diyaw oy Tuhan iloti do kaposizon mi sasaban do kapomosusan. Manak do kaponang katahuadan ngavi do nigitan sikay diyaw nakapadaan de dubangan no amanampuan de diyaw. Ahudok kozo, isikoy da sumambayang, da magi da ditinanam sa di Kristus, at imong skay na daded iso, maza di Espiritu tabitwa. Ando mo ay Tuhan, Ecclesiano, paintangkap, patutangkap di pamagunan, Amabita na sido dari kapunuan na tawad sa kaday. Sangabian miyang di Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sababi di padang ngavi. Onda mo nagita pinangavi Dagay, ino ako daw pindikan sanan di katungagan, sababi inapatay ko siyanan no. Toy mo no isyoho da dinavaw da vos no. Ko siyana Dagay sababi sumambayang zikoy, Damiampay di hahangay tabitwa Mary, tinari kinaingan, Sancti Joseph, Sabado sido. Miampay di apostol tanga bitwa, sababi Sancti, inakapapon si ko diaw di po umpus di umulan ngavi, kanus kanada di kabosyan, da dumadi da sompi tumungkus ngavi, da kapasisan selajul, mangazo, membantuk diaw, maza di tanakno, Jesus Kristus. Maza disido, miampay disido, i disido, oy kiningan tama tabakas, idi kapisan di Espiritu tabitwa. Sa viavi kabantugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Dadi panu di mamamasi naug maza na kapangyaan pa yung kiningan, katama sikoy damabos. Tama za iid surga, abitwa na o ngano, mikot o kapamalintano, hizab no, oy man da itana, miyaga da ingka na ida id surga. Ta kadagay da tadaw diti, lauti za tasasa nga daw. Pohyong sikoy da hasa ngavi dagay, miagadagay da papohyong di santop mamuhasa humavan dagay. Ada sikoy ovito da koy basatan nga pagabaso sikoy no mantad talat. Pagabaso sikoy oy Tuhan sumambayang sikoy da mantad poti tikid talat. Katahuad no da manak da pibabasan id tadaw ngavi dagay. Da maza di sakaday da kasyan no pangabas ka na dato moy mo da mantad doso pain tampasi mantad sa viabi kasusan ginavo. Masa sikoy, paingandad di kahansanan no bitwahan, di kay katan di mamamasi sa Jesus Kristus.
Tu i ke pemerintahan, i kuasa i kebontugan no po nga diaw dababay no sohi hinay. Oi Tuhan Jesus Kristus, i minobos tadi apostol nga bino, pibabasan timponon ko Diezu, pibabasan ko takon ko Diezu. Ada intong de dosong nga pidagay, nga dedi ketumbasan di eklesia no, katahuad no da manak, da sida da pibabasan pisan, i kotanudan miyampai hisab no, i mamamasi ang mamalinta montok so hihinaid, aiso kapupuson. I pibabasan di Tuhan miyampai Diezu tamoy mo. Kana magitatak di tanda do pibabasan. Oi domba di kiningan, mengidu ka di doso ngawi di pemagunan, kosyanay gagay. Oi domba di kiningan, mengidu ka di doso ngawi di pemagunan, kosyanay dagay. Oi domba di kiningan, mengidu ka di doso ngawi di pemagunan, onway si koino do pibabasan. Intangay, i domba da kiningan, intangay isido, i mangidu di doso ngawi di pemagunan. Obi tuano, i sontob oho da dimakan min susodob di domba. Oi Tuhan, au sami padanda patut ko da sumusut di tapku, nga boso na po ibos ahingasan mai oduduvoku. Itinanam sa di Kristus, kapit na dadatakaw di kapasuson sa lajul. Amen. Kano sumambayang,
Pongozo mamaganap it suang dagay o Tuhan, sumambayang sikoy, i kaladya kapamahingos do kasyanan no, ka nangay kozo no, do mamaganap managok dagay. Moy do it sabi konunu do papon siko sikoy na dadiyaw. Mazadi Kristus, Tuhan za. Amen. Sabayang di Sancti Joseph, katabian gugumampi di mononobus, savo di hahangay tabitwa Mary, daydiaw pinatak di kiningan, itanak tantoy son daw. Daydiaw pinahansan di Mary, i katumbazan daw, miyampay diaw, nadadi i Kristus datuhun. Tabitwa Joseph, day dagay panogi, pakitanay diaw sandi do sanguhun tama, ovito sikoy day lahan do kaposizon. Pakianuay sikoy do grasya, kabinsyanan sinio, umahikay sikoy mantad patitikid talat. Amen. I Tuhan, miyampay Diyosu, ikiningan tabakas mabalakat na da Diyosu, itama, itana, de Espiritu tabitwa. Ugad no, pabalo no, iabal tabasi di Tuhan. Katahwadan day kiningan.